megalayapost.news Kumkaway na katong jong kaseng hinyo tribute council banyaday kamay mariang batru ban pensutu ya kinongwan jungo kay pertay shakirilum kasi jantia bat kamta makathain sora KHYC lang ba ke environmental HYC CEC mentagas ngi kilami pajba ban sami ki kot leng kodop ban pensutu ya ki pajba bat kamta mi kinong jungo kay pertay bakihap banis nok tilang ban nek khut baru banyaday kamay mariang nakalyang kinong ilam KHYC lang ba ke environmental kilami shaki surok ban sam kerpang ki kot leng kodop ki bala penmi kerpang da KHYC halo rajing tha ki ai ki badai ban bat ki bala banle na kabanta ban penne pensa ya kajing tenan karilum kasi bat kumjuru banyada ya kemariang la sakhiru bagi dukhat ke HYC kila lech sam kerpangru ikiti kot lengkdop sekinwan sungo kai perthei ban pensuthu yaki bakin a ya kata kajing trelang banamberat pathar ki jabo ne ban penjat mariang baru banamberat pathar ki plastik ki bakta kajing itenan karilum kasi jantia baru ki bakta kemariang de kabarat pathar ya ki jabo kumbalapan padu samla Francis Jimolong Vice President badai pek ya ka administration kaseng kimi uloong bakaseng klasim ikini kasien jam ban sami kiti ki kot leng kedop kadai ka thong ban pensuthu iki pajba bat khamtam kinongwan jungo kai perthei bakinom dei ban berat pathar ki jabo bat ki dei ban a ka jing trelang ban pene pensa ka jing itlan kilum ki wa ki shan bat ki wei ki bala ai sung bhado blai hakni garilum khasi jantia jongi itu कर्फी अब पैसेंजर में दे दो उसको मालूम तो जो सामान बाबू होने हो गए वो जो बेटर जो खाने के लिए वो लोग पैकिंग हो गया ना तो बाद में वो लोग फेंक दे बाहर में हाँ, लेकिन वो लोग जो उधर में पड़ा गया मालूम हो गया कहाँ में फेंक गया उसको क्या कस्टमर को देगा हाँ कस्टमर में उसको ठीक है कस्टमर को देगा हाँ आपको इंग्लिश नहीं आता ना इंग्लिश इतना तो नहीं आता है अच्छा ठीक है उसको मैं दे दो हाँ मतलब यहाँ पे खराब करता है ना हाँ आपका गाड़ी में रखो फिर वो लोग को दे दो दिखाएगा फिर हम हाँ दूसरा हाँ कस्टमर को हाँ अच्छा दिखाएगा। ठीक है ओके अच्छा ठीक tak hidupan pi mah sata pi dep kam de nakaliang jok New Tribute Council HYC Central Body lingba ka environmental mentakasngi lawan hakani ka jaka hani hakalpi ke benle syasora kum kedak kaba nakaliang aseng nisim ya kani kesenjam hakaba hiwan man sam ya kini kot kedap kum kedak kajing persuthu pajba ya ki nonglek nongwan ba ki khamtam e nong jigo kai perthai ki baya lingba kani ka jaka ai kajing mu jongi banginwan hangni kalong ba adien ba ngloi i na kajing ya kajingwan tuit jong ki nongwan jo kai perthai khamtam hakini ki rilum khasi jangkia jongi ba khamtam e hakani ka jaka jongka jaka kai perthai kemudian hasora nilai i bengasaki nakapor ba kejingwan jong kini kibrio kitoris kibanabar teng kalau pin isai met pat ya ka mai mariang kejengi namar nilai i ya kejing pathar kejongki ya ki plastik ya ki kini ki pilakot ki balas sata hasilnya jong kani surok nadu na kani linti sora terter dia hani kasni lawan ban simi kan senjam nak bangin sam ya kini ki kot lingkadop ban persthu ya kejindan kam kejongi wei pai wei ba kham tam e kinong nongwan jo kai perthai ki ba kidai ban le khoi ba kidai ban bread ya kita ki jabo ki jaban ki jongki ha kita ki jaka ki ba nakaliang jongka jika jengok kai ki lapen krek kerpang ya kita ki jing ya kita ki kho kita ki ban bread ya kini kinyut ba nakaliang kaseng nisngau ba nin ai jingmot ru syaka sorkar bakadai ban wanra ya kata ka waste management kemudian kam hakaban pelangi dikinyut bajabo desi ya kini kinyut wala ban recycle ban pedan kam pa haki wei pat ki benta nilai iru ya kaji simkia jongki bor hima jongka hima sora bat ki bor jungokai bakla simkia nakapor bat kadai kamram hiru jongi wei pi wei ba nin sim ya kanika benta bangin sumar khoi bangin le khoi bat khamtam habang ilek iwan ngidai banra berperan kam ya kidi plastik jongi bangin ombrat hasil ter kisrok ba kanwara pat ya kajing jabo ya kamai mariang te kani kesenjam kaba lesi kaba kabadet henry kaban pikir siutia pat ya babun bat nang nis kemat kum kasai ni salek bat sa hakiwe bat bijaka kanang bangin nang yo mansam ya kini kot dikedok ban persuku ya ki kinongwan jigo kai perthai megalayapost.news